Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire ensemble le mtouem. Il vous faut de la viande, 2 cuillères à soupe de la chapelure, la viande hachée, des pois chiches, purée de tomates, un œuf, la moitié d'un oignon et l'ail, du persil, concentré de tomates, du sel, paprika, poivre noir et cumin. On met 2 à 3 cuillères de l'huile. On met un peu de semaine ou de beurre si vous n'aimez pas le semaine. Je rajoute la viande. Vous pouvez faire le mtouem sans viande, juste les boulettes de viande. Voilà, on laisse quelques minutes. زعما متى تخممت المتوماكي سمحتي ماشي لا استرمت كنكسوم انا تخممت لاصوص يا بقى تخممت لي بولات دو فيوند ني رداخل ماشي لا تخممت تاكسوم الى صوص ني هتجمت ذاك يكسوم من كنت يقلو مليح مليح. Voilà, on laisse la viande quelques minutes. مالا تقلو مثاكاكي تسد بنين. On rajoute l'oignon. Moi j'ai mis que la moitié d'un oignon. واستلم ثلاث تصل البصل المتوم ويحمي لا تصل البصل المتوم يحمل فيه الشرث. Voilà. Après le بصل الني هكذا تيشيرت الني استنوم طوماطيش تبواط. Voilà, et on laisse quelques minutes. هذه يقلو مليح طوماطيش الني تبواط إلا قتقلو. هذه يقلو البصل الني تيشيرت طوماطيش. Et on rajoute la purée de tomates. Et on mélange. On va passer aux épices. On met du poivre noir, فلفل أفريكان. أتعلم على حساب يعقلون مكي تسبون ثرمت لي زيبيس نكون تلاقيت ثرمت شطوح الكمون المتوم يحمل الكمون الكومان بوافر نوار كومان اي بابريكا الفلفل الزكوار استلمت شطوح ياكل الملح بيان سور لي زيبيس نوثناري غير دير ديبي الا قرا هذا قلو مليح مليح لي زيبيس نيم ولاش القوت نكون تدفغ امير. فوالا يا تمرقم سوا من يحمان تمرقم ثريوث الجهه ومي دو لو شود. On met pas beaucoup d'eau. Et on rajoute les pois chiches. Et on ferme la cocotte. Voilà, on va passer pour faire les boulettes de viande. اتغلقمت لا كوكوط منين كنت ذي بكلش لقد نخمت لي بولات لا viande hachée, du persil, l'ail, je rajoute 2 grandes cuillères de la chapelure
un œuf. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe d'huile ou de beurre pour la farce. Je rajoute du poivre noir, un peu de paprika, un peu de cumin, juste un tout petit peu, et du sel. La viande hachée نكون تستعملوا مثل la chapelure, المعدنوس، سملال، فلفل زكواغ، فلفل بركان، كلشي يطيح لو كومان، الكمون، وكلشي تيطيح الملح، وتعاود مثل الملح خاطر لاصوص نيت تاع الملح. يا تروي مثل كاكي، faut bien mélanger. Voilà, on va faire des petites boulettes. Voilà, نتخمم في لي بولات نخونت. Et en attendant la sauce تبوي، غادي يبوكسو مني الحمص. Moi aujourd'hui j'ai fait le mtoum en sauce rouge. Là où نيت يحملون sauce blanche. يمكن ناس يغماطي dans sauce rouge. Voilà. هاد نتا لي بولات تاعنا وجدت. هاد سن لاصوص توجد. هي نرمث لي بولات ني غرداخل لاصوص ني غتجمث شي طوح. ماشي داين لي بولات دو فيون دقيقه تبوينت. غتجمث 10 minutes à 15 minutes, pas plus. Voilà. Ensuite, on rajoute les boulettes de viande dans la sauce et ensuite vous laissez 10 minutes. Et voilà, le mtoum il est prêt. رميت لي بولات نين كنت لاصوص تجمث 10 دقائق. الا قرا لي غطاس لاصوص تزامت المتوم يتسد كاكي ويسعر طاس لاصوص. نتمنى غادي يكون تعجبن. ما يمكن كنت ديني غير لا فيديو النظام ما يبغى ربي. بقى على خير.